دو ربیدگ روچ دارگ ہچب ما خلاف نیا بلے دو ربیدگ روچ دارو کی کیا ایشنی ما خلاف ہستا ای روچا چونی میسجی کی استی دنیا را دیگ بو گئیں ایشے میں خلاف ہستا دو ربیدگ تی پوچھ نہیں تی پوشاک نہیں تی دستار نہیں کہ تو سال یہ آ دستار ڈبے تا پیک کنے اور اما روچا دری کنے اور اما دستار کنے دو ربیدگ تی تاریخی دو ربیدگ تی زبانی دو ربیدگ تی اما جتائیں پجاری کہ اما پجار وجہ شا تو بلوچ گوشک بے اما پجار وجہ شا تو قومی گوشک بے دو ربیدگ اما مزاحمت تے کیا مزاحمت تے سارا بلوچا تا 1000 سال بھی ای زمین رکھین تک دو ربیدگ امائی کہ آغا عبدالکریم خان مرنا کو تک دو ربیدگ امائی ہما دو ربیدگی ہما کلچر مذمت ان کی خیر بخش مریہ کو تک عطاءاللہ مینگلہ کو تک اور نواب نوروز خانہ کو تک ای روچا اگر ماں بیچارہ ہما مردم یا ہما قوت کہ پورا ہی سال آئینی طاقت ای چیز سرا جنو کی کہ آ بلوچا ختم چون بکنا آ بلوچا استی ختم چون بکنا اما امی روچے تو کا وڑوڑی پروگرام دارا اور میں بلوچ ورنہ کی استا آ روا امی پروگرام انی بار زورا مانگوشاں کہ ہمیں پروگرام اگر یک بلوچی ہٹ داتے چاہے وہ تی لوگ ابھی بیتے چاہے دیگا جاگیا ابھی بیت ہائی مائچ بر خلاف نیا بلے بلوچ بزاں کیا ہما دستارا ہما پوچاں کی کنا گئے رو گئے آئیے پشتے مردم کہیں ہیں ہائیے پشتے مردم آیا بلوچ استحصال کنو کا یا ہاں وتی پورا ہی سال ہے تو کا واقعی بلوچ ڈیا رکھی نگا ہاں یک بلائیں فرق کی استی کہ میں ورنہ ہاں نا خاص کر میں ورنہ نا ای فرق گشینگ لوٹی ای روچ یک تیواری نہیں ای روچے تو کا کی ہستے ای روچ یک روایتی ہی روچی نہیں ای روچا وڑوڑی پروگرام بیداری ای روچا وتی مزاحمت تاریخ کی استے یہ زندگ بکنے ماس وتی چکن اور بلوچی پوچھ گورا بدیاں دستار بکنا بلے آیا نا نیا دینا آیا نوروز خانہ قصہ ہم بگوشاں آغا عبدالکریم خانہ قصہ ہم بگوشاں آیا بگوشاں کہ بلوچ بوک چی ہے بلوچ چی ہے ای زمین نے تو کا بلوچا وتی سرزمین رکھی نگے واسطہ چونی جد و جہد کو تگا ماں ہمیں گوشاں کہ دو ربیدگ یک روچے واسطہ دارگ نبیتے نہ ہی یک دگوڑی یک